no ba hega ene wo man nyina ne nanan bretuo abusia nyina sika se ekura mi efia ya mi ame papa apostolic sofo wone ne yire che bia na omo ba betia ye oso omo ba ya 50 Ghana cedis yenye enyunadwi yemfa entonsuo mu apapa ne na wotweda nda so odom na pia ku bi na bia wo bia tie mi sa na sister da bi no atie me wone oma sabre me kasama Mr. Yeboa CMB said the Ossian Mr. Yeboa say obaya empem ahenu 50 Ghana cedis or the boamo na otweda no sa na ye Mr. and Mrs. Jemfi Mr. and Mrs. Jemfi kasa sister Davi wone mame ya doma said the omo asien womo so womo ba ya womo krom sam kanisika no million mienu 200 Ghana cedis mam Davi Mr. and Mrs. Jemfi Simonian no mo de boamo na otwe eda no me kiremu a na ye masse efie pani opani se kofi ne ba Jemfi one na yere part na omo tell my sister Davi sa na ye ante ye bodom o kasa atre ante ya doma kasa atre abusua nyina wose one de obodi ana no befom empem ahe no 20 Ghana cedis yo papa konsafo anibie ni ahobrase kwa so no watie me ma me Davi hega mone nananum bretuo abusua nyina na mi kiremu a ye assembly ma ye ne basafo aha mi kira ho ne mo ma ye me nua ba na hema edum se de Ossian was 50 Ghana cedis ye yemfanto dokodoko emwa ye yemfanto dokodoko moa papa ne na wotweda no ma me Davi wo no ba hega ene abusua no nyina ne mwatie me sikasa ekura mi efia ye na hema kuma kuma afefe was 50 Ghana cedis mosomonye na momfanto dokodoko emwa papa ne djuma edie no no mo ni die kwan so sabe na mi odina me nche wose wode na bi eba ye frɛ no odifo onya emfie edu sesi a ohwehwe no ohun no nto odifo ba bia wo bia sa woteme ni a sign bra eye ya se ha ya odifo na odifo ene diem nika eba na awo ahade akwala anyira on ediem nika ekwa mu ho waje ne kan bu fufuo no odifo be wona na ohwehwe sika se ekura mi ante bi tie me sa na ya mother Cecilia oba hega na motie me eye afie bai said the Ossian was empem aha 30 Ghana cedis or the boana or chedar sa na ya sister Akua woni wokunu eye Kwame John me kiremu a eye ahemfie sister Davi also no na net eye Kwame John na yere Akua wose siw so a woni kunafo ene ne manyina empem ahenum mam Davi on the boamo na or chedar sika sa ekura mi efia ye wo faada wone ne yere wose ma me Davi wono ba hega ne oba mosi ene wo mani nyina nanan bretu abusua nyina 30 Ghana cedis that's odom sa na ya madam Portia so kasa kire ma me hega ne wo ma me Davi ne unua no ne nanan bretu abusua nyina 50 Ghana cedis that's nyama nyame onhyira no emaye asedafo no madaloma ye ebi nyina ha ye kire kasa no madanase sa ana ye Rosemary kasa kire Davi hega wasai mosi mami kunafo ene ne manyina Rosemary say obaye mpem ahenu 50 Ghana cedis yes na mo de akabi amomo ano ema penifo atena say sika say ekura mi mo fa ba ko emfa ye mu sika say ekura mi efre ye sister mo eye wokunu wone wo maame se no mu sie wo se maame hega na yire ne wo prekopa nti so na aka wo maame Davi ne unuanom bletu abusua nyina obekranfo ne ne ma 50 Ghana cedis that's ya nyama nyame onhyira ye pa cha omonto aso emaye emia ai tobo sana sika say ekura mi
Yeah. Mami Christine, I do a come off with you must buy on say, we got me back also only Mami for Number 3. Aha. Remember how? When you mean by your words, you are when you mean by your words, you are one my wedding, one dance, Obesha one my area so much. Obesha one my wedding, may I and then I am more one like that. Sanatio. Mami Christine. Sanatien. Hey, Saturday. Yeah, Mami Christine. On an instant, the Wogan Esa. Yeah. Yeah, Baba Christine. Oh, Nidia. Them as a fuck tanga. Oh, Baba Sisi. Oh, Yamba Hamo. Sanatien. Mami Pajamu. Pajamu.
be in a yen. Unya mene ba, so we better not. Unya mene ba.